Kalagatomo Haroison Haroson Diho Nogitamalu Yesus kasasari koromoni ay sokoirag sinulong kadagato Yesus nasoliho Haroson Diho Nogitamalu Yesus kasasari koromoni ay sokoirag sinulong kadagato Yesus nasoliho ay sokoirag sinulong kadagato Yesus nasoliho kadagato sandilo di Yesus. Kanong misisa ta kad isang sambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat kasiwatan da insan po da kaswabo na bayno kano ya haydat kapag isisa magiampay maya dat kiki armin susua biti om santab na pa di embulayan dahay da kaswabo na bayno nga patilambus kasari dad ay manginsanong dat piramutan dahay kumadiha tinasambayang dahay iswa ngaran Tuhan Yesus. Amen. So nung kaswabon kumadati din sanan dat kaswabon na bayno puji Tuhan tu kano to kakagud kapag yampay dat timpu diti atumbaya anak ko dat sikaw to kinarahingan mantad dat pantamangan di siyo nakatalib to ko pakagusa nga daw ngaya ko na dat hilad pangingin tarusan di kanihab inapay kinainan nga ay sa line mantad ka ay sa line ay sa diintangan haro di hit video di bulan 4 itit kay sisan dati di bulan 4 may kuna di paturugo pakinongo hon kuno pa di dadamot tat ay kumaraja nga mantad daw di timpunan gisam nandam orang ko isambaya nga rino po it mongom sikaw kumakinarahingan tu kapag yampay piramutan nga alumis gisam mo kasaraw nga ako na di kaswaban na bayan ay rino po di sambaya nga mabuli nagikantan da rid man na po ay bapa kami dalam surga seperti biasa amin kage buli yo kayo nga kapal didit ba sumambaya nga malom pakiano pa sila nga ipiramutan pakinangahan kansamakan irimari mile kanta dadi rid yun digi iri nagi di kakuaan at sambayang padi kanihab nga susuay kadida kayo it susuay di sambayang kasabon na bay no. Okay, jadi asanong kasabon da insan po oraitan ko indal di YouTube tu akuri kuma di Enita Andaman, Christina Harry, Romel Enries, Lina Meranaria toko bulingaran no gi Asia Naguling kumalat o insanan da hodid page Dusun Ministry. Miagal dit nimbulayan dati kanihab tu tulo na po panamarasan dati nga min kinorohingan. No kito dati dot
inapay kaboboyuhon, tindakan, pinaburo di tulun-tulun di dua nawayan dati di kanihab nga papakita dat haron na tit kaboboyuhon dat mau menjadi Allah kadi denong giris manuh dat osilih teko kagal mangalit de kinorohingan. Om kaswabo na ba no man kagu dati oputay min ki kinorohingan do bahagian kumoduo. Man toko poimpuno maya dat kitab kejadian pasal 22. Ayat ko podom iso aisyo ko iso giso mo podom talo. Tinapa nga karet di Abraham. Hinggon nailan dati di Abraham no pati nga sayra dat ay nokolohing pikira-kirad umurot siyam no hopod. Ikaruhang isyo Sarah nga aiso po di tanak diyo. Mantadi di ongay na di kinarahingan boboros na di poilo isarah dat iya no matindo nga maganakin do ka. Nga kaira ki Sarah poing kukurori dat okon na di hara kita kudi kaswa bahilad DM nunu warga tembaga okon no warga tembaga okon ke warga Perak nga warga emas sebodirit poing kukurori tino kepurakot tabukot maganak ka. Ngapain tapot no iya pun no maganak miagalin dolet taugisat ginumu ka. Pian dadan. Di ilanam sangiray ko mo yun. Napakahantay pawayaan itit ay katurunan iti nga ilot susuhuan ko ka. Suhu na di disarahit karuhang daw domoy panansawa hidit budak perempuan dilo. Amah kabudati di. Otapat di kapiad. Inapohit amah hidi nga maganak. Mununtian. Nah, sirat mununtian. Pengkukura na di kapurimanan di Sarah. Minaganak. Hagar. Ya. Mantad podit na anak ki Ismail. Tanak di Hagar. Pikira-kirad hopadem 3 tahun. Penantian lagi Isara. Alalay di mo ti hopadem 3 tahun. Lain ng mga at durian. Ipelin sa tanumon. Jadi, ina pa di panunuho di Sarah hindi nga ako ninako di ko mila na kamonat minki kinarahingan ni siyad di. Tu ina pa hit boros sa kinarahingan nga isiyo pawayaan dat katurunan nga mantad ko minki kinarahingan ni Sarah dahilo suhu si Hagar ikaruhang domini panansaw di Hagar. Ina pa hit boros sa kinarahingan, rencana di kinarahingan. Nga akon ko maya di Hagar, maya di siyo. Nailan datid haro no portikayan dat ay nembulayan nawayaan dilo. Sayra da iti na pwede tanak nga ginumayo. So song ulo na tanak, ikaman dati Golid, anak tunggal. Kakitanan na po nga osanong nohot gagompi diulo. Paingkura ko. Kada berasad sa sangulo na tanak. O gumupian na tanak nga mahantam mo do kay panatasad.
ait momogompi, sono ngono pomogompi, panunuduk arait ko iti dong pamagunan, te ko iti dan minamangun. Labi po di sosongulun. Iya di kinaleday minagandad, lebih kurang 8 na po da taon. Kano nagitanak. Nga, insanta daw, Kejadian 22 ayat 1, sayra na po di, nakatalib nga iri, kinorohingan na po di nga, mencoba Abraham. Ay, Allah tidak mencoba, kadi mencoba nang di kinorohingan. Mencoba di kinorohingan. Kada mencoba kinorohingan kam, tumano da po di, ayat 1 nga, mencoba kinorohingan. Kasilapan pod Abraham nga, woyo sa huyot. Tapat to kami. Paingkurah kaya kayod. Mantak pag unimbula na taruhay. Tumbayan ako di hitinapod ay pagilitan dati. Nga siyaw lah. Mungkin naharaw hikapipikaruhangan dat gisambo dondo nga ay sa patanak. Iyo kayo hitangondo. Nunuhasuang ginawa ako. At tumbayan ako, insok ko no. Insok ko no kapiyod sa iradat kawaya da miyagalid di. Ay so di tanak. Kumbal nando ngay mantad ko insok ko ginawa. Ginawa ko no manuhu idi sawo da kumanan sawo kago. Kada po bora sa amo. Tumantad kadang-kadang ko insok to ko nga ando Columbus nga harman da ginawod niya galid di. Pingkani kadaw hitiwanon. Haray timpu-timpu dat asimatan oray tandat katalibo iginawod. Aya. Iyan po dilo to ay so tanak dilom. Aputo taka keturunan di lolo ay so na keturunan ka. Nga haron na ginorongaw ko. Dat ako di kailom otapot kapiyad ay tilad dambokon nga haro budaya daw kon dat ay ano po kano da manahak ko sakagiti kusay nga magihum nanday siya kusay suway da mo'y panakag mo'y pangonsit ti di sawo daw mo'y haran da sakag haro na ginorongo ko miyagalit diti piyad dati nga ako di pa po haro na rongo ko tiya di naray tanda tambalot la ipay hilo pay head ikuwam pay ka aya paingkuro magyadiri nga insanan no pori nga ay ajadi mantad ko sorohan na po hi Sarah nakura tu minanuhu isiya di Hagar minanuhu isiya Abraham isaw daw ngon anu ay Hagar mantad ko ay tekanan mo dilad sayra di kapiyo ko mo yun da kinorohingan na maganak ako ka hilo kanto di siya pawayaan ka jadi ihati dat ay timpubay no nga mantad ko kantakan Miguel di hari matu kapiyot popindalan da tiyod di jadi sayra na po di suhun ko sawan no paingkuro ko ako kuro ko no mano ko'y kamo Tokay OG na matiginawo ulam mano kamo kaparisa na di dokutur nga masaalan na po nga iya ikusay ay nga iyo di na po nga ako ni kapanuhan kinorahingan nailan dati dat ilot panuhuan di Sarahilo nga akon ko tutudok kinorohingan. Akon ko iya di rencana da kinorohingan.
ina po boros kinorahingan nga iya pawayaan ka. Nga ilo ni kamuan gud minki kinorohingan mo dihi kulo mo. Isarah dahilo. Oh, paingkakan totih ka. Asa asaru to kono mo ti miagali di. It sedangkan det lobi pun dat isuang perbincangan sekolah sabat ki. Orikot te perbincangan sekolah sabat paingkahot ay pagibabarsan kadati nga asaru to koy patut dad iyot ti hilo bo paingkadalo bo kombal mo ti kopyo miagali di hoy. Iyo nga orongaw asaraw kung na ngay pendapat ko nga ay iyo dadi dit ay dadi kopi iyo kangam kano ginawa ko. Iyo dit mingki kinorohingan na. Mingki kinorohingan na boy sarahil lo mo. Det pawayaan pa nga iya. Nailan na siyad isyo. Nga haraw po hit isyo kan to pawayaan nilo ka. Ngon na po panginginsok. Iati nga nailan na dati iati na poti nga tulun-tulun da kinorohingan anak-anak Allah. Nga asaru to kahit tumongkiad sumimpang mantadit korohian da kinorohingan. Nakuro. Itikahan to dia ralanda to sonong. Mingki kinorohingan. Numadirit ya di. Naman nakabyo. Jadi mencoba ipo mah kinorohingan. Mencoba kada ko mencoba nang kudi ledo di kejadian 22 ayat 1 gitu. Nga mencoba kamu di siya Thailand di siya kinorohingan guys yo. Kada to ko pingki kinorohingan kada patut ta ay da mencoba kinorohingan lo bo. Kadisyo kumadi Abraham ayat kumadua. Ngayon mo ilo tanak no da ilo galid i kalisihan no i Isak o ngayon hila tanak Moria o pasambaho na isiyo dahilo sebagai korban bakaran montoki iso anulu imanku patuduko kumadia. Oy, kok kita aku di tambalut ku di aswa channel loy. Subisinaw nga aya dusun di tibay no. Idadi hit an sayan rasusuabot di sila toratian nga karati na kanti sila dusun da bay no po. Kakitanan na po nga ilo na po kayo no nilo nga nombalan na di Abraham bot moy papasambada korban. Tu atunudan pagilo kamandot tanah Moria. Tadaw da suab. Sakira na paingkuro ko na kayo may kinarahingan sunuday dit sa dopon dit bayno. Suab na pohom ngayon no pasambaho ila tanak no sebagai korban. Hoy lano dati sebagai korban paingkuro. Patay no. Hoholon, koroton, piloson gitu. Tatuong di kodop ko pakaamo. Kada borosod man korban patayon. Mamanaw na gid moy disikul, moy karaja, moy camping. Tatuong di hauru ta kano mong saraw. Mamanaw nila tanak no moy sikul. Hila sa borong rahat. Mi boboros ko di karohang no. Ay, aku kuro naman day sila dilo ka. Kaya mo dasid. Sigog kadid miagali tanak kikuo ka. Sigog kadid kasawo no dilo.
kasuai not hugama kana gin tumbayan ako iyo ako na pamikaruhanga minsan do tanak iya din na babarasan nga daw kayo tatuong hindi. Ngon dahit pangungusa gid sigog ka di katataki kapal tara banget sa kayon. Nga ano tumalibit ya didi haro na po hit kapurimanan megalidi. Gisambot tatuong gidi sigog kay ako no kodok. Mamanaw nagi may sikul dawlo na gidid ngon pakurbano ngon pasambaho tanak no. Kodok ko pa. Ay lano kasunsudan na pang kapatayon. Kasuabon da suab, tadaw da suab. Kasuabon po si ki Abraham, may siya po sa dia o it sakayon ikaladay, o minumulahaw dit kaduhat suhuan di siya, nagi iisak tanak daw, minamalapak kasuduon, dumangan do korban bakarani di. Pamanaw na di lo, do mga ihirid kinoyonon di pinanuhan na kinorohingan. Akan kasasomok. Sayra na po nakari katalu tadaw. Polo yung no di Abraham at pangingintong di siyo. Kakito na siya ay mantado sado. Dot hinggo hikinayon na kumunda tanak Moria. Abraham melayangkan pandangannya. Karangahan nagilot melayangkan pandangannya kanga miagalidit apuri mananta konot ginawsid ako kuro. Sayra damoy tako patad da tanak kahilad epot tamay sikul. Barasan na po di Eldo Edson lah gitu ara nadapatan di gulo minipatan. Mantad dahilad tamparuli pamanaw korikot na didhilat talipuk manggatal pintong-intong na di kiri kanan misa samo kadidhilat epot mantad da ikasaduan o kita no na dihit bangunan da epot miagal di opuriman ni Abraham ikasaduan o kita na di siya hitanak Moria lumoyang ipangingintong melayangkan kan po di nga mintong na isilid mo kadila tanak Moria boros di Abraham kumadi kadua bujang naudi undarang kodhiti iho na pondohom ila tanakko mongay dahilo o may hay sambayang o gumuli hindi hay kumado kayo nakuro malo to asyo patanudan nila ay dua tulun. Wah, bonong amuhot nakuro kalau bonong mga aswayan. Jadi Abraham ngo na di siya hisuduon ni siya pababaay ko pinasanan di bahu memikulkan ke bahu kumano po nga numan pasanay di tanak daw isak. Matudi ori kata kaladay lo tu ay hiti ko no po kasi miyampay la kaladay umaduot iladuot bujang susuon daw. Ino po di suduon numan di pasanay di isak tanak daw. Isyo no po nga minangigit tatapoy pisaw. Irih na did ilan pa di nga kaduduhan na pa nga miganding ka mamanaw. Berjalan bersama-sama. Ako kura na ginawa nun. Kano mintong pero pa di timpum apatay siyo. Iintangan no mamanaw. Miyagali iyoho no pum ako na mo itiyoho. Hagat to ginawa bo. Golid dagi itanak no sosong anak tunggal.
Pero linaydet ay kaposienum haro nagitanak. Dada mo ta itindalanon, uhot nakagoy tanak. Kano gisiyo, apa haro no di tapuy kayu nga hingga di ho domba demantok korban ka. Ato koy. Ako ninangku ko ihad po ginaw ngon uhot at di. Manu borsad iya ka nga oru ginaw miagalit. Agat no bo. Agat ginawad mo borsat iya a korban ka. No kadi di Abraham. Kasyo isuang ayat 8. Pasadiaan ni kinarahingan. Anak domba mandat korban bakaran muntok daw ka. Ingka na ilod miyampad iswang o tindalanan. Paingkuro madil. Minangudot to di Abraham milo ko paingkuro gi. Nga ko kitanan no po, memang beriman ni siyo mo. Simbar no po siyo nga kinarahingan poposa dia anak domba. Untuk korban bakaran baginya. Beriman ni siya kumakinarahingan. Nga aylahan ni siya ino po ipakurbanan, hindi nga itanak daw. Borosok na po siya iya na hit anak domba idid pinasadya kumakinarahingan. Iya din na ginawa sila. Nga kinarahingan na po sa dia. Mimanga pinasadya nag-iisakit dit di mo. Pinasadya na kinarahingan mantadit iragang po iboros sa iya na po nga kano kundo tanak na. Kumun po pinasadya ikinarahingan ni Isak. Sayra na po nakarikat tahirid kayo na nidi. Paingkakato na did Abrahamit Mizbah dahiri. May siya uludo ikayu. Kagasay siya tanak daw. Pailiho na did hiri sakay Mizbah hidi. Hiri sakay suduon. Tok. Molohing na Abraham tumangko sa pay Isakom hingga po kagusa. Kuno po orikat tamumusorod paingpuri Abraham bat pinapoboras kumadi tanak daw. Iya mo tidihit pakurbanan ka. Sakirad iya ko malahingam paingkuro haralanda ko mo misunod kumadi tanak kot iya korban ka. Ilo na patuhot di Isak haro na di kayu haro tapuy nga hinggo di anak dombad mando korban ka. Tuhot na pasilad tilo nga papakitad kailo na isiyad paingkukuro papaindalan do korban. Karati na isiyo milo na isiyo papaindalan nila kamundo korban paingkukurod ay karalano daw. Nga iya no po Isak ay siyo iya no po Abraham paingkukura ka papalambus at iya mo ti korban ka. Hari nang udut-udutan no di siya may da pakayo alangan nuham umbalay kong mga gas ko paingkumodasi di magidu. Ay iho na po kuno yadit mila palambusan dat iya mo ti diri ka. Sedangkan da papalambus nagid imimpu naging misinta-sinta ki. Papalambus ko nagid I love you. Kakumadit girlfriend ko it boyfriend nga. Ko daw na dila. Dawlo nagidid. Papalambus maburas ko. Iya nori. Apatay. Mamisunod ta ko nagitampinay datid. Mo ti hinay tapa ka.
sekira napatay mo lohing. Ako daw no dila dati mo misunod. Iya matidi ho korban. Hanan na ilanong pa yung kuraralan siya minoboros. Nga, ino po it pinintalang ko iti. Nga, iisak na po ay minagido. Haro nagit it momusaraw dot mangintalang ko pa yung kuro ng kuot kabintanod hormat ti isak kumatit tapa daw. Gisambot nga ay sa imad ti kitab. It ralan na tulundot. Popoin talanggot pa yung kukurohot kasonongan di isak. Gisambot muhup ngay ni siyod mga gus. Kana po dit iwakon dot mangimbulay. Iisak po huminong gus sa gakod daw. Ino po di lang anam itapa la. Jadi isuang dot ayat ke siam. Painsakay na di isak kahirid mezbah di. Ayat kahopod. Ngayon na di Abraham ipisaw. Man na di siyo akangay itanak daw mongorot, mamilos, momohohol. Nga, poboros na di malaikat na kinarahingan, mantada itawan, kasyo, Abraham, simbar di Abraham ya Tuhan, kada may patayo inatanak, kada may kuroh isyo, dan nailaan kudi dat iya na po nga muda si kinarahingan. Engkau tidak segan-segan da papatahakin da tanak no, da igalid umadisyo. Oy. Sangkuro kasatiaan di Abraham kumakinarahingan. So, iya na po ikadudukan ni Abraham. Diyo na po ako nakasap. Mingki kinarahingan ako na po. Nudi ko gogorong ko ti ka. Ano di apato to kinarahingan kangko. So kirod iyo ho. Dahil na po ay lan natin korban na po nga mamakad kambing, domba. Hinggo di korban mamakad tulun ka. Ay. Nga pinindalan di siyo. Iman na bosil. Ilo na kumunda iman di siyo. Bor iman kumakinarahingan. Gisambot sa hira na pod sinuhoy Abraham bo pinapaindalan po pakorban na tanak daw. O purimanan tokod o soro tokod na apatut. Nga sa hira na pod o tumbayaan tokod kumakinarahingan. Ipiyahit o duya apatut tidak masuk akal. Kaduhong kad iri na panuhuan na kinarahingan. Ay so no opiduo ginawa dati tumanod. Abraham. Na apatut ta itanak pakurbanan. Nailan na siya ina pa pakurbanan nga anak domba, kambing. Iri apatut, iri kaubasan. Nga sayrad beriman isisa o ginaw kumakinarahingan. Pakurbanan nada aduya nga tinano di siya. Tingkura ta kayati. Nunuhil. Imong insok no mati karajat iki. Sayra dahar pagaduhan na kinarahingan. Kada dako akan no iti ka. No kadati. Patut ka mo. Abraham, pasambaha ina tanak no ka. Ino pa ikaw basanan nga domba. Nga iyoho na po mamusaro kunad ay mana patut ka tulun. Nakura dito tulun.
nga aiso no iwal siyo tanudo na po siyo. Iya, iyati na pohom. Oh, binatang dalam air pod iakan nga ini harus sisi harus sorod. Muhot, muhot to kay kenapa ka nakuro. Nakuro tu iya deh. Eh, ino po hit no pakago. Tulandat hari ke-7, hari Sabat, mundorong toko. Haro pa itu hot datid. Paingkuran iyati. Iyati no pay Abrahamom o gumu ni cadangan dati kumakin orahingan. O kukurodan dad ila tanak ki Hagar tu o gumu kana matu ngay dati ki. Songulon nala tanak o bulikad pihong gumo no duo dumba pongolon. O diyan iyati no pa Abrahamom o gumu no bohiton toko. Isiso ila tanak buruk siku kone kinorayan tinahak no bang pakyonon ni kago. Bah, man kuno pakatod 5 ekor domba lah pongolon. Tumbayaan beriman to kano pa kumakin orahingan. Paingka kano po ay so na iwalon dati. Hali piad ino pa ikanta kandi nga ano oduya tidak sepatutnya. Apatut potedi di Abraham di domba kasari sigagam itanak. Nga irin kumon kud asaru tokot timingki kinorohingan. Sayrad harapon huan kinorohingan. Boros sa kinorohingan paingka haro pa iwal dati. Kenapa? Iti dia sekirtakan iti dia akan no kuro tu dia tu akan. I will go to kono ti bertobat to kono. Paingka kan pa kinorengan patut tayo sa no iwal dati di bogi. Sayra na po mangiwal to ko nga mimbulay nung dalam mingki kinorohingan ng iri nundod ay inapon dahi pendalan nung dati nga akop yun tok boros sa kinorohingan. Manginsok na po. Nga ay kaboros sa po di himalay katumya galid di taingod na di Abraham di. Taingod di siya nga nuna kito. Kokito na di siya sanginanot domba jantan dahil likod daw. Hinggad ino pa isunguh daw nga nakasait dahil kabulungkutan. Ngoyo na di siya domba idi. Numandi siliho do korban bakaran pinongolon di tanak daw. Ilo nga ay oduya. Kinososo duay lo kinoyonon. Songkuro sinodu. Talu tadaw minamanaw. Mantadi ko talu tadaw. No kito nagiikin yun. Apo no naintabom pirolinay dilad mantadi ko talu tadaw. Minamanaw gisombo na korikotit kinoyonon. Amo ko ni kaalang-alang korikatan. Nuno. Tanarata akon. Nuka dito. Ilod. Gunung. Nulo. Gunung. Ako ni ko ningon kasari ko hiking di. Bukit Botak. Akon ko Bukit Botak. Gunung Kinabalu. Pero linay dumi sa laki gunung. Tok. Haro po tayo dit. Domba dahiri. Ay sa tulun. Ito po yung somok. Nga sa irat tinumay ngudi siyo. Minintang hirid dahuri. Kakita siyo hat domba. Pinasadya da kinorohingan. Iri no matiit. Intangan to kono pulot nawayaan di siyo. Piagalon to kati awayaan dati. Kano po
Inawayaan pa sila nga pakurbano ni tanak, pakurbano. Iri ni katumbayaan ti Abraham. Dahadi patut ti let nawayaan ti siyo nga pinakita kinarahingan dat isiyo no pa nga kinarahingan da patut. Isiyo ni kinarahingan dat oduya yang wajar patut. Irih pagid sayrat tinumoyingo di siyo nga haro domba. Asaru to kuno mo tid awayaan iti. Sayra dat ay manto ko ano hari Sabat to asaru ko piyad iwalon gi. Miagal ka hari Sabat. Inapoy ngayon dati nga kontok ka hari Sabat. Miagal i Abraham ilobo pasambahan ni Isak. Piagalon dati hari Sabat Isak. Ngon dati pasambahan di siya Isak. Iatin pang hari Sabat. Ngayon ni urusan kamu. Jadi pasambaho di Abraham Isak. Dati na korban nga ato ko mina di urusan dati. Sahira na po di dat ay jujur Abraham ba isuanggat persembahan idi harapin na sa dia kinorohingan. Iyati ka daw nga sahira na po monopot toko. Tumoyingud toko haro no nakasadia kinorohingan idi. Nga ino pa ikainsak dito ang pinay nga aailanom. Don nakasadia ko. Suwab din ako taon dapan. Hirini ko insok dati di. Nga atumbaya ano ko kakuaan no pod kasadia iri nga hari tuhot dati iyati nga mo ni si kinorohingan. Ako ti ngayon nam uhupan ako katu kinorohingan ti kamu ka. Nga intangan ta kuno pa Abraham ay sa ni komondat ay money si ka daw kinorohingan. Ay sa no hit man ko pasambaha iti no ka makinorohingan nilo ka. Iho no pod sa kirod harohit pagaduhan dat mantad da kitab tanudon ko. Haro na ginawa ko intan pagyam otopot kapi borosot ay man kinorohingan simbaro ka. Miagalot pagulit ako por 10 persembahan. Dohon jujur lagi sebagai sangulo na tulon. Haron na kapiso ang ginawa ko ay mahada ka. Harapon da intangan to kadadat. Haro kapiyohit titahak ko kinorohingan da sa hirapin dalanon kuti ka. Ano mo gidu iri dat iswanggot kaposian dati. Tumanod to ko letulan dat hari Sabat. Tanudon kuhom. Ulantoy kaharay ulantoy Samuga, hari samuga. Hari mangku kapi kaborosot ay may sambayang salamaton na kuno ka. So pitis kinorohingan nga monis, iyati nga monis kinorohingan gi. So pitis no po. Nga intangan to ko no polot pendalanan ni Abraham ay so na naretandat ulantoy ka. Samuga. Paingka kan po rado tetap rado. Iri no, bah. May iyating, bah. Nga, miagal doho la, iyo ko, ay sipi, so ayan takot tibo, iyo ko nga iyo dihi. Sayra no po pindalan tako laboras kinoringan nga, haron de ginaw datid, maha dandod ka. Tulun sa pitulun nga iyo dihi to koy, sayra dat, ay momon sa itakod ko sa nongon, nga hari ginawod, maha dandod, iyo nga, tulungon ako sila kago ka. Iri no bagay ta saruhid di bo, hari ginawod miya galid di. Kadang-kadang imangkud, madha kono iya dito saro nga, ko soro. Hilo na kamay ka mo, nataburus ki. Koy da makirayo nga, mimbulay ginawad itiyod di.
I will go to kono dot nuno pay pawon sayan dati nga rela. Iri pagin na borosot, kita melakukannya untuk Tuhan. Paing kukuran na pay Abraham ba pinaponsay kumakinorahingan ni dit pinindalan daw. Iya di ta Canada. Pawon sayan ta kay sayan dati montak da kinarahingan. Tu ay lan dati montak ka pa kinarahingan nam nuno na pa nga sa iraan pa pindalan dati nuno na pa mustahil miles siya man patumboy ako mga dati. Ba. Abraham minamungaran ni di kananadi Tuhan menyediakan irni kakuan lagi sa menandanga na borosan di tulundat di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pengkuro fietong pinay nga aga tumutilo. Ondas di dako sonong-sonong got ay magal to ko di Abraham. Hagat Timothy oy. O saraw dati ya di aga ani nga haraw mo titimpud sa ira ano po kawaya to ko. Atok agat mo tilo. Isuwa nga karaja dati suhu ko di mo nga hari Sabat. Agat mo tilo. Hari piandadandad no korikotit kapoilan suab o tutupan. Hari nuno suab, hari Sabat. Hari Sabat mo iko kaamo. Tumbayan ako do agumo nakawaya dati do hiti. Piandadandad ni surat interview korikot hari Sabat. Pengkuro. Ilo na kumuan kud agat tumutilo oy. Okito na dati ilo nawayan ni Abraham agat, lobi kagat. Gisambot melibatkan dot nyawa. Agat kopi lo di siya nawayan. Iri no kakuaan dot ay pinsingumbalan to kono. Pengkuro piya kagat nga. Ay. Iho nga ako, di kayo manha ko dorongan ilo tilo ay. Sumambayang to kono kumakinorahingan moy dot agat pialo nga ano to kay monokuwang. Agat siakan kono didit udang ki agat iri kamu. Ngam lagi did manuharing ko. Pengkuro madiri manuharing ay buli ka. Ngon lagi di inggu mo ay agat. Ke moy dot ay pukulan na mo ay. Awal-awal ida di bay no pukulan na mo. Ki bahagian na kalimpupusan ti pelajaran dati. Hiti na pati nga haro piro-piro hit ay milo kago dati intangan. Sayra na pod paingka kakinarahingan nga may na di Abraham pay nalano. Popakito dot hinggo na po'y bahagian di Abraham, iri na naman siya. Bahagian na po siya nga, pakorban na inatanak, no pakorban no, iri ni bahagian, iri ni karaja daw. Ani siya minumusorod. Aya, sa hulun na dila tanaku, abuli kad alanan ko domba, pero mano, hatus, harit ko domba ko hatus, mila katir di, kada siya, ay, so, ni tir di. Sira na pod paingka kakinarahingan okay. Iri ni pinindalan daw. Tugas pinanuhuan tanudan. Yati nga iya din no bo. Paingka kanu kinarahingan tanudan to kan iti di. Kada to kan mingki kinarahingan di isuhay pahuman. Jadi bahagian kinarahingan minanak arahan panuhuan. Bahagian di Abraham pinindalan di siyo ipanuhuan. Ani siya miningki kinarahingan
Aiso no perbincangan di siya di lagi. Pabuli kad man ko katunda sapi tu agagayo. Aiso no tiyo di. Pinindalan di siya hit tugas daw. Irin hit tugas daw. Hali piah dot ino po hit susunod da kinarahingan ni dinga mustahil. Sangat mustahil. Nga pinindalan di Abraham it bahagian daw. Oke, moid orotian nilo om miagal ko i karaja dati. Sekirad paing karaja kod isoot jabatan om ino pa jabatan ni dinga no pagiduduan na tugas. Nga sayra kumaraja ko ino pa tugas si tambalot no nga iya imomonsoy. Iya imomonsoy. No puro akauli siyo. Kadang-kadang rumikat may karaja nga 10 no mau tidak mau iya imomonsoy di karaja. Anu so yun iya nga untuk. Mau tidak mau manu na po. Okay. Kung na po itong Pinay nga borosan na po miya galit itinan dati. Itilongon. Karaja na po tilongon nga mangigit. Karaja ilagakod mamanaw. Nga sayra na po ngayon itilongon onu o karaja ilagakod pa yung kuro. Buli ka. Oh, buli. Hitakuri oy. Iya dimilo he. Tay ko onu ni tigakod at mingka ako milay susut. Onu ni tigakod at tugasin lolongon. Buli he. Oh bubuli patakuri lah. Nga pa yung kukuranad. Onu ni tilongon at tugasin talingo. Milo ka. Tay ko onu nila talingo tugasin tilongon. Ay milo. Onu ni tikabang at tugas si timato. Tay ka sambolikan dati. Onu ni timato tugas si tikabang. Milot di ka. Amo iki. Jadi tikid dapat titinan dati nga haro no hit tugas-tugas daw. Paingka ta kano gid miyang pa kinorohingan. Paingka kano pa kinorohingan tugas no pa dati nga tanudan to kano. Kada to kano it may ambil alih, may soli idi tugas da kinorohingan. Miya galit titinan dati dia no pay adung go tugas nga maningud. Di ina no pamata nga mintong. Iti tadung kada no ngayon ano tugas sila mato. Iya di bari kasandatan dalawa. Jadi isu ang pekerjaan dati nga asaru toko dot ay oinsok no kuro. Ino pagay tugas si tambalot dati nga ngoy dati sumuno. Muntok do kayo ihiti grup dati dondo. Kada nad ino po hit ngayon na tugas dati nga ihati. Kada nad iya di iya na di ko pa taburo sa tiyan di. Ino pa prinsip dati nga hinggono po nga kada do ihati. Mamido sa wakon hinggono po kada do iya. Malas sa isuang karaja hinggono po kada do iya imalas. Amu asalamat wakon hinggono po. Pastikan do ihati no po nga asalamat. Miagal na dadi prinsip dati di po. Haro duso memang haro nga kada do iya imamiduso. Haro malas sa isuanggat jabatan karaja pejabat do kayu haro nga kada do iya. Ke suai ka iri miagal ko mananom-tanom to ko. Ino po dati tugas sebagai tulun nga nuno. Mananom. Aya ako di natanom ibibit lusong ko. Ngayon naging daribay no. Tugas to kono pa nga
papatanom. Tanomon dati. Om, suway ko tanomon dati. Sakira damagadaw. Ngayon, dati siramo. Ngayon siramo. O adi onu kopiyo. Ngayon na dati bajawo. Iri na tugas dati. Mangilana, mamiyara. Tugas toko. Tugas sa kinarahingan nuno. Poposuni. Paingkuro kopiyad. Papaindalan ni tugas nu. Tanomon nu bajaw nu siramon. Paingkuro piaralan nu. Ako na po ka pasunian da kinarahingan. Ay sumuni. Nga sayra dat tikid-tikid dati papaindalan dat ay tanggung jawab tugas dati. Iri no dat milan da kinarahingan da papawon said nunuhi mustahil muntok dati. I Abraham tugas dia di siyo tinhak kinarahingan pakurbanan ni tanak. Nga sayra no po pinindalan di siyo perkara yang mustahil na kaintalang. Mustahil led haro domba dahirin nuluhon. Gisa maminuha ti Isak. Haro na ditapuy. Haro sudon. Hingga di domba. Kamun ba nga mustahil. Kaubasan po nga igitan no domba matanda iwalay. Nga sayra pinindalan di siyo bahagian daw. Nunuhi mustahil lumunta katulon. Pinasadya di kinorohingan. Jadi iyati iti nga haro ni tugas sa tinhak kinorohingan kumadati. Paindalanan to kono pa tugas dati. Haro ni tugas sa tinahaki boss, manager kumado kayo. Paindalanan na dati do sonong-sonong. Perkara yang mustahil, insanta daw. Oh, mimpundat bulan 10, 5 hari bulan, manager na po na dati nga Rachel Gonsung. Hoy, perkara yang mustahil. Manager guru besar po na dati wago nga Edson Salumin. Sayra paindalanan dati tugas dati pointopot. Monopot toko. Nunoy mustahil. Montokot osoro dati. Nga pointalangon na kinorohingan. Ngon nakagu paralad-ralado. Gompion na pa dati o kalidasan dati. Nunuhi mustahil nga kajadi na ngay. Montok dati. Tamangan na pa di dati at iman rohani dati kumakinorohingan. I mustahil o osoro dati nga milik kinorohingan na pointalangon. Mantadidi kada takono pinki kinorohingan. Poindalanan na pa dati dati det tanggung jawab ipinanuhuan na kinorohingan, pinatudok ko kinorohingan. Itimato dati papoindalan ni siya tugas daw, mintong. Iti tadung maningod, iti talingaw makinangaw. Kamun na pa nga, ay osado itit kapagalan dat kumadati sebagai sangulo na tulun, tugas toko, papoindalan dat nuni panuhan na kinorohingan. Sayra da poindalanan dati. Kinorohingan, milay siya papointalang nunuy mustahil naman to katulun. Wah, jadi puji Tuhan, naruh no malakot bahil 2 jam ay. Kung sikaw kumad kinarahingan to ay anuan to kosyo dot tugas-tugas isuang na ko po siyan dati. Ilo na patugas-tugas at pasti damuntak dati nga ilo na boros-boros kinarahingan ilo na tanudan dati. Tanudan dati po yung tapot miyagali Abraham ino pandahit aiso nga po sa diaon po yung talangon kinarahingan. Magisusuay katapuringanan Koririn mo Datos induan
Dako harong ison lihon haroson dihon no bitambal Yesus kasasari korong ay soko ira kadako to Yesus no sondihon. Okay, kano misis at takad isang sambayang. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw tu kaswabon di bayno insan po dot nembulayan dahay pengkurah na kuit apatut ta pendalanan dahay sebagai pananud no. Asaru ihay dot ay katangkid man tadi penuhuan no, man tadi boros-boros no, man tad pananudan dahay nga insanan no pari nga man tad nod kolomokon dahay sebagai sangulo na tulun. Kaway ay pagumbalan di kaimbayat o man tadi kolomokon dahay irinundod arato ihay. Kung sikaw tu manhak kasari ko dahay kasiwatan, hara kasari peluang ketahakon no. Gisambot manda dahay guno o irid pointapot kapiyo. Datumopot to isuang penanudan dahay kumadia. May nehay onway dot iman di togirot. Miagal di Abraham. Gisambon nuno na poit ay dalanan dahay miagalit apatut. Tidak wajar. It amu oduya. Desira dat tumuguang gikantakan-kantakan ngay. Nga atumbay nehay mantad do penanudan dahay kasatiaan dahay kumadia papendalan da tugas dahay sebagai pananud no nga milok komomun said nuno na pait isuang ga pamuhan daman da tulun mustahil isuang ga kaposian dahay kung sikaw Tuhan tu hinakad mga hak dahay da tadaw da bayno isuang ga tindalanan kaposian dahay hingga no parikatan dahay buruan dahay nga ginaw no padahay kasatiaan dahay nga isiso kumadia. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapugyampayan dati, miagal dadi minutut no YouTube diti no oy. Nga puji Tuhan tu na nampakan no pelajaran ini. Insan pakagu dot ay mamisunod ako aku di kita jadwal khotbah hari Sabat kulum isay minagangatid di nga haro 9 hari bulan. Jadi isay no podo ko nakapagangatom. Mayo ko kagudo ko hubungo melalui WhatsApp. Ay so na po kasuti ni gimandok khotbah ni. Bahin ako po asanong hari Isnin dat tadaw dabay no kapiruba ta ko dat kaswabon na swab.